Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bu, tersyukur kau tua itu pula topak. Oleh kak mata sia 4 hari yang lalu. Sila lona kasih pecu anak-anak, mati itu mimana 2 jam mati na makna, mati itu anak-anak. Iya sengaja mati apa? Makanya itu mati yang ini nak ada matu api tahu ayah jamu aja tak bangga-bangga di makan melolomo pi murutku dia itu pakai apa bajang dia nak bicara tuang mati itu dia nama tu apa tina mati dia nak kecelakaan apa tina mati dia nak malas apa tina mati tapi asal tua kok tak jaga ibu mati wih angka putur kuru yuluna pistai mah kalebak eri wai makun rayo kuru orang ini putur tu bisa itu teruntu bu angka sekande-kande angka sekatan niang kenapa ini kaya sih cukup cara ni angka dipotong di pangku nanapi kawiyase angka dipotong si kado-kado nanapi kawiyase ini disabarkan melalui undangan minta maaf dengan saya menerima kada kaya tidak mau gaji iru bacaan maka dah pra-wedding toh angka tu maka dah the wedding toh bicara rugi itu the wedding napi kapat iseng alaki dia nak baca tahu di mana tu mak bicara Inggris itu di mana tu mak bicara rugi de wedding iya aku pak bicara arah itu de wedding haram selawat dan apa selama masa di alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi nasabari selawat tamanang ilolongangi syafaatna alim alabina Nabi ta serimundinna pun Allah Ta'ala insyaallah iya Nabi Adam alaihi salam waktu ni pancajiri pun Allah Ta'ala cenga ilori ase arash waktu na cenga ilori arash angka nita uki yaro Nabi Adam nita ni ro uki makutani ku pun Allah Ta'ala maka dia ipang niga asa ngero yasa Muhammad mapebali wisat day makada dek ko gaga Adam benengi digaga yasa Muhammad gangkana makan Nabi Adam ipang wadi gagasiyar rupa talenga cayana nabita cahayana tarima ipak dana Nabi Adam gangkan na yerunang iro cahayai macikingi ripak jalukna Nabi Adam alaihi salam gangkan na langsung toni Nabi Adam makada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia tu yang pingku tu mas sempajang sunnah hukumna ipak jeluk limai ni sunnah ia sengi sunnah ia ku mak jeluk ki makia pelaki ia kode itu nomor 3 nah sebab tadi saya minta maaf apa angkat tahu kasih nah dia apa jeluk nah sabi ni saya minta maaf ini wadi ke ustaz isilai pak jeluk kiri dia wadi atau kain dok kalimah asyhadu an la ilaha illallah dia nak ding iya tu pai kulo ki mak jaluk mesti apa ko digaga ye ada tak jaluk dia ding carana tadi angka tahu mas sempajang as-salatu dan ni maka dah at-tahiyatu mubarak kata apa jaluk tu lah kata at-tahiyatu wadi mato leke ko di biasa ya guru pendapat Imam Syafi'i iya ko maktu dan ni ende di lima makui maka nabi matu asyhadu alla ilaha illallah sunatang iri ta yero pak jeluk tak riwat tu maka data illallah iri ta jeluk menandakan bahwa Allah itu satu wali yang kemakutan maka magi na mesti ye magi na tanah ye atau ye magi na kajaluk pak jeluk kanang ternyata puri nataliti to macata angka urat na ye pak jaluk kana cik di sibat tuati makanya tu ko makan jai batina tatut nanti mas sempajang naisab batongan nero asyhadu an la ilaha illallah usap biwi lega puang kecuali idip pun makanya kutu mas sempajang bapak ibu kumelo ki berkualitas sempajang tak si kanjak na isengi betuangan na baca ustaz dia ulemi semanangi ia paling kuda tu ulemi semanangi kami nak cek dek betuangan na suratul fatihah ini sebetuangan na ustaz malampei matu atona dia ulemi mapalak betuangan na fatihah
Iya ko de tulle ma pala betongan na Fatihah iya to nahi apa unruang itakur gai. Kaya gayaro nomor sip dinari ko tumakada Allah. Allah Maha Besar. Jadi koyak kalimae Allah. Tapi pacai bicara ogi na menyamat dia. Apa yang disebut kan? Dia minta dikimak bahasa ogi. Meraja pun Allah Taala. Atau Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, takurege itu misang ibatonganna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aga batonganna iyyaka na'budu idi mi usum papuan idi to mi onroi milau doa milau tulu. Kira-kira tak coba gare kemasam pajak kimatu kotisa ni batonganna ro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi mi usum papuan e baca lillata iyyaka na'budu macho adi terumis sangi batonganna wa iyyaka nasta'in idi to mi onroi milau puan milau tulu insyaallah. Malah mungkin rampian di gulta. Iya ko ibaca iyyaka na'budu, ha? Ko ibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iris sangi battoganna ipamatto ni atiap koro aga parillotta. Kumakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matto ni ati teringa adi singapo. Ipatanang yokoro napa ipaciro ati aga tilaw. Insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demi tu na cocok. Ibaca matong maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi engkau pa yun remilaw salain na puangi salay. Si silay ro gagay. Maka na iyyaka na'budu idi mo sompo puang idi tong remilaw tapi lo mo pikurong kanalawi. Aja no pumanang pa mega. Tesa ni bawang iyan ang kayon remilaw salain na puang Allah Taala ide na cocok. Mungkin engkau lo studi banding di Jawa pas aku Malang aku yasi utoy maka da manero sahabat orang singkang ke ustaz kita ga bulu ka magay nasang ogi maki galukuro kalau maga nasang lo milo asugiran maka leleng sa dinguruti pak ogi ka itu ngetugi pak ay nundoy mana sila pak boleh kak ko Maroke, yunda gak macam ko Maroke. To, capak na kampung Guerrero dari Sabang sampai Maroke. To, maka ni korang lupa ni cai, bicara ugi ki pak. Ugi mana ni? Aku lah ugi, kemana ko Maroke? Lau kak Kalimantan, angkau koryasa kampung Moratalaki, maka di pak desa. Bicara ugi ki ustaz, ugi mana ni kak? Katu ugi kue. Sana maspi kak maspi katu lopi cuy talu tulu wi mak bicara ogi rusa pilih dari spi aku ogi tu kiga pana sa iye kak wi angkat ogi mak macam apa lari spi lau kak kukulakah isuru tu kak bicara ogi lau kak terungkuangi isuru tu kak bicara ogi ternyata ogi itu mege terungku awi sana kejadian ku Mekah angka tau goncingi bocok na Ka'bah biasa mo tinggal ingat na goncingi bocok na Ka'bah oh gitu awe tau si derap lalu sih napa nih si kampung coba iya nang ogi maka di napulang maka di ogi tu mi kalau kursus milau asugiran iya nasa ko berhasil nih lisu nih magiri bimbi magiri sapi dan sebagainya. Tabi bapak iyan na tu penting na yasangnya agama apa iyan na caw na tima palipat di sambaran itu na jama contoh angka ubaca ko majalay kejadian di Jawa ketua majelis taklim tabi ternyata ini tanya kumi Jawa ero ketua majelis taklinge angka anak nama kunrai si poji-poji wi iya ro burane tapi tanya seleng si poji iya ro betul si poji melolak la iya ro makunrai ko ibu bene kurane we tapi makan dia na pada agama na sade amo dia na pada ungro melone ibu bene sampai dia harus keluar dari Islam
nasuri salengi na pebubene apa magai malupo bolana mego tona mega duina purai bubene na podangi bene na makani melo muka emak tak lukko bolai tapi suri jolo masuri salengi li supodangi makna li supodangi mana hema tata mati salam apa dipedi engkalinga baca aku asuri ni itu engkau manitu tatajak masu to pasal madar itu tumi mapak kung kamaka wijay namu induk na perintah to namu ambok na puata to mereka lupa sebenarnya hati-hati ada kamal lebih-lebih dari ringi Allah Ta'ala na sembara mere pulangi tomatoy saya minta maaf kau akan sekarang kau akan pasti muita wasili na sebelum nalisuki pamasin pun apa dua tu dosa na pasigaki pacalan na pun Allah Ta'ala yang pertama zina inaria tabe budi apa ni suruh ki mulika macarama jadi itu no cucu dia bulaki angka biasa madar itu tahun undang lu macarama buting woi angka putura kuruyuluna pistai maka lebak riwai makun rayo kuru urani putuna tu bisa itu teruntu bu angka sekande-kande angka syakatan niyang nenapa ini kaya sih Piku cara ni, angka ni foto na di pangku, nanapi kaliase, angka ni foto na si kado kadau, nanapi kaliase. Ini disabarkan melalui undangan, minta maaf dengan saya. Menerima kada kaya, tidak mau gaji iru bacaan makada pra-wedding, toh, angka tu makada wedding, toh, bicara rugi itu wedding. Napi kapat iseng. Alaki dia baca tawi. Di matu mak bicara Inggris itu, di matu mak bicara rugi. De wedding. Iya ko pak bicara ara ero de wedding haram. Itu saya minta maaf. Menerima kada kak magi na tania foto na anak ero melo butis si bawa itu matonna namo melo isupo. Tapi makku sejak mau kiang kaya zaman no. Gensi na sedih ko si Indo na apalagi ko matuani. Gensi si mama foto mak na pak matuani. Terpasir nang iro calung ngayubi de patupuran nikah si kande-kande ni siaga ni. Saya minta maaf. Upodak tumi ditulau cairiki. Seterusnya sini teman-teman bikin kadir. Jadi ia maku kewe ia mega tahu nasulangi ia masih kasogi masolako. Apa seka itu pasolang mau kue? Ia nama seka masolaki. Wari ini contoh sih. Maka dia beda na tumi man reje pandang. Tumi tu man beronggo. Maka dia lakin na di panamanas matasa uti kerumun ribu lagi. Lujuk mida di panamasa. Tapi masih kan di benena. Na podangi lakin na sendui tabangi mu cepai. Mana ka dia misangi. Natabang lakin na icepa ele matasa arweng yan rewani joli banyak. Maku tu kita masih ka masulang. Ini tu maku ke pak tapi magi na mega lah sama maku ke. Itu sekarang ini ibu di rumah sakit termasuk rumah sakit Wahiding banyak sekarang anak SD, SMP, SMA cuci darah. Ternyata makanya termasuk penyebab utama adalah sering makan makanan yang instan, serba cepat, Indomie. Nah itu nabi tak kuti makun raya mana suka aja nasa Indomie mana beli, boloi, ibu lu tak mana asu je. Maka dia laki melong ketamu tu pas dah minum teh nasa teh kota. Jadi dia nak agak teh kota dibeli, ini teh expire na, dibeli 2025, expire 2026. Maka kita sedih ikusi tahun ni. Itu lagi aki buat ko boleh si benih mi bawa dia nak punya man minum ni. Iya nahi mega pesulangi pak. Makanya tabe tak jaga anak tak. Ada anaknya teman saya kelas 4 SD cuci darah 3 kali 1 minggu. Terus lama kemudian 2 kali 1 minggu. Ternyata cica di bawah telah meninggal dunia. Kelas 4 SD. Ada juga kelas 2 SMA. Makanya perhatikan jajan anak kita. Li suka memang
Jadi agi-agi na to maseka sogi tawi meromo tu sembaran na pagaw kini na pikiriki di mundingan na. Tabe melewat tabaca itu kapan? Dunia sementara. Kamu gak tahu? Sambung ya. Dunia sementara. Sengiditis sangi. Betul na dunia sementara. Cinampak mi lino tu aja kamali no talalung. Cinampak mi tapasali akhirat ay mananungang. Pada upat tepiki ke kata lebih manre roti tapi katulutu manasa. Ulang ya. Manre roti tapi manasa daripada manre gore-gore tapi katulu-tulu. Ke kita lebih nomor sigi lebih manre roti manasa daripada gore-gore katulu-tulu. Pada pendapat tak. Itu betul nange taruh ni masa dia nama kanja tapi mana sama daripada yang lelung makanja dia nama nasa apa iya lino pak pula memang ni mopek ko batay tak lalu kenyarangi iya ko tanya ale na pasalay idi pasalay dan semua ini dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Digaga dikasih makan anak tak kalau dari hasilnya yang haram ipan riwijata denul lema tujuh ria gamana puang ina pan rasa ki matu anak tak na pateri-teri ki matu anak tak kapan anak tak sering masuk barang haram nauzubillahi min zalik. Desa gadi hidayah digamis sangi di semua di hidayah Ustad Adi Hidayat biasa disingkat dengan ya ko ya Usman ya Usman Ustaz Lukman koyero Ustaz Adi Hidayah yaitu siko uwas Ustaz Abdul Somad iya ro Adi Hidayah makutanai jamaah makre aga nagorek ki amata kapala mana ngisat na kurang nginamu halaman ngisat to kanan kiri bawah atas bawah kurang juga mana ka mana tahu acana semana dia kiri-kiri argumen tepu ayat sekian halaman sekian atas bawah kiri kanan dan sebagainya luluk betuang napalak mati maka dia aga nagorangi amma tadi di makuatu cata dan kalinga jawabanna Ustaz Adi Hidayat iya nasa ngemakku denang kena pandrika ayam potong tu di mandri apa kapang ayam potong amiru kapan nang yandri ayam potong tu tetap dia ayam potong, asal ayam dipotong. Persoalannya kemudian yang sengi di ayam potong yang dibeli di pasar. Jadi akan apa yang depan reki mata, maka dia rong maku ya beli ayam di pasar nanti di rumah dipotong. Tepahan nih. Iya rusak di daya mamanya beli ayam di pasar nanti di rumah dipotong. Sengiro an kata mak giri mak dupa-dupa gitu pak mak bismillah mau ke pak giri itu. Lepas kami, kalau lo makan cincin mak bismillah pak, iya rumah pertama bismillah, mungkin nero, ya mau runange, hai asal, ini rumah pertama nasa, bismillah, ya mau runange, dia kagak, harani Andre, apa tu? Ya, ale jolo sarah, angkat tu mak giri manu bu nagiri manu lari angkat tu itapak giri manu pura pindah giri nalalungi ya putih di biasa tu si lalu jolo manu inapi giri ya puye pura pindah giri nalalungi nalapoto mati haram dimakan tinggal kamu harang idi Andre apa taninya pak giri empunoi nalepui oto na mati pura giri tamu kolab bujungnya malam haram dimakan. Sebab mati karena tenggelam, bukan mati karena sembelihan. Igere, kido-kido mobil makai. Itepangnya kue pelai haram dimakan. Tinggal nomor telu Igere, maku mobil. Ipatamu kue pelai mati haram dimakan. Kenapa? Karena yang mematikan ayam itu adalah air panas, bukan mati karena sembelihan.
mati kak meto betul mah bukai bu kalau kimi tanah tamade ceng insyaallah berhasil aja tapat tamangi watan nawijata anu deh na puhalala kangipung Allah Taala. Engkau tahu angka tahu boleh pesantren waktu iya kepala sekolah maka dari Ustaz angka anakku kasih ini kak peliti lu ku pesantren tayi kak makin nasib dia je wiseng kasih siaga ni pesantren undi litik je nasa boleh kuri napa lu kuri wih ikan nasi kurang undui terima lu ku pesantren lu ini angka ku pesantren jadi maka dia makna hari tu gajaru kasih paku anak Ustaz lautan yang apui agak jama bapak maka dia ribu aku muru pak kaagiru nasetis semu tu kapan aku dia bisa ngi mana kau bisa itu si kampung akak jadi agak nasang tisemu jika apa aku di turi nada saka maka dah tisemu kapan aku dia bisa ngi tapi nasang toba ni pak alhamdulillah utani maka piku cara toba kamu maka ditoba ni maka julu ni keturupan toba piku betina toba lah kita maka dia na mengaji masigi tapalo masigi nasalero jama-jama nah mak bengkeli bina sama aku pak nasalay ni jama-jama nasa tapi toba ka aga je iro nasa disemu je kawan aku dia bisa ngi tapi taruh ni mengan ni nasa papa ina sana ba masigi nasalin jama-jama lalu mak bini jama ala ku julu aku tanai ki kada aku saka iya ko toba tahu itu dan rupa iya ko dosa telur ribuange asal toba ki pemanya di mas sempajang toba ki mas sempajang ni dia na cucuk di mas sempajang isa serenyale ya biasa toba lu ribuange to si ko yale sandala na tawi lo ko langiro contoh ada ko yale sandala na tawi ko toba ki palisui sandala na tawi apa tu toba akan tak dampain kasapu ya tu mali sandala tapura maka di ribu mau watangi ya Ustaz sih kagak watangi nak kedina ni sama kan ni kingi sandala nalah mengerti tu napa tu contoh iro si bawali na pada sandala mi weringi contoh na sai merji ni pak kak magi na ni gala ni sandala nah dia ni sekali ni kan kingi pun sandala kak iya tu namping ibu dia napa dia peringarangan tabe ini tu namping dia napa dia peringarangan angkat tu aji aku Kalimantan makutani ku Pak Kiai burut apa Kiai Malik Pak Kiai mereka na sama kutana maka dia agaro kadi ya maku kue toba kak tapi naseng angka waktu ku masih sekolah angka Pak balu soko Pak balu pandang iya Pak balu pandang naseng melikak banda telu tapi cip di wajah maka di Pak Kiai jadi piku cara naseng iru tu kembali banda telu walai Pak Dukun na bandangi na puap pija kayo wana mejangi asa mali Pak Dukun na bandangi mak pija kayo wana mejangi jadi maka di Pak bulu bandangi siatan re na kena cip di ke Pak Dukun jadi cip di minasa wajah dua di wajah nero tahu na kena dale jadi maka dia maku ke iya naruna saturi upuna wana Ustaz ajak kama banda dua sulan kak matu selimondri peku ni carana ni Ustaz sih maka dipaki watiru pakai paji lo kisapa iru Pak belu bandangi kawaja iru bandangi duai maka dia koruntu ina sepur kana maka dia koruntu mo iru Pak belu bandangi mereka meringi duit cip di banda si juta kana kena duit mereka maja na 2 juta na pole kasapa iru Pak belu bandangi maka dia cross kulangi mati ni maka si Pak Kiai lo kisapa nak lah kena puramana utane si baku maka dia tisegana ni tu pura Pak beluk bandang ko sikulangi kali diga misangi kali loki kali jadi maka dia Pak Kiai iya rolin na bandangi 2 juta tapat tama bawan ni masigi apa maka laki unya kangi alin na bandangi 2 ewe apalan na loko Pak beluk bandangi tapo maka dia alhamdulillah 2 bandang mana semua iru 2 bandang magani rumandre jalan kote tatel lucu di wajah telutong jadi mereka tahu matu okur reuni
Seri mundi tanya guru nani wasi runtuk pak balu ko apa sekolah ni. Maka dia mati pak balu ko sekolah ke lah ya mana naman jalan ku ti dia nak kamaja. Tanya cawa-cawa bu tanya cawa-cawa tania. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah akan nanti dipertemukan di akhirat. Lai tulung kita sebab duit, bantu kita sebab kekuatan, ya doang tema decing, nampak hidup yang mana ngimatu pun Allah Taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Tapalak menemo. Ni gini kita mapagu anu masalah, ngacaca pun Allah Taala. Namo simpan simperrek kama-kama, namo ni sing pa kampung ni, tetap ni sepung Allah Taala, maka akan diganjar nanti di akhirat. Tetap italulugang. Ambo kuya pak balu pisau kakak masih pimunro iya angka nure kupura tugas suku ya sang Ustaz Aswar kerui kalolo oh pada tu mi kalolo kerui sekarang tugas di Sengkang tabe iya ramboku pak beluk bangkung pak beluk pisau matangan ngina lulu ki bangkun na minyak-minyaki pada ngapul maka ada kambo aja lalu tak ada bajak aku tanya bajak tinggal kamu apa angkat itu dari pak beluk bangkung we jago tumak bicara ke dia nak coyasi ye kan nakai bangkun na dia nak coyasi kan nakai tapi ru tadi na pahan sebab makan jatuh kan dia nak coyasi bangkung kayak mana ngir risai napa pulangi pak beluk maka aku pilungi pelisui wih, mi kata meli. Sekali yang kepilu nampai sesuna pakai. Naruntur pak baluk lepe mang. Asma kada ki ko pilungi palisui, cucuk ni ko pilungi lo kana, palisui lo kiri. Nah sengipahan na pak baluk, maka dia ko pilungi palisui lo ko pak baluk, maka na makna sa ko pilungi palisui, betul na palisui piluna. Jadi rambu ku ya pula maka laka. Aja lalu mutak kena baca aku tanya baca apa jawaban nambok saya nak lebih mu iya ijasi pakeng na iya jasi pakeng itawi mi tahu kak pertama yang tatta anu de ina puhalala kang ipung Allah Taala alhamdulillah latu maku kue pa ide na padi ngerangi ru bacana tu matuai iye aja lalu nak muali ko tanya nutta aja muali nak ko tanya telu na itita aja muali nak ko tanya buana kalukutta aja muali nak aku tanya guri-guri tak kami ketu tu makuke pangiti kaluku wi Mario mi abini na salah ya lamo decet to perlu apa kaluku kindo mala kaluku na seyitte je namo tu pun kaluku iya ko tak dena ini tito apa tak dena jolo inti ni kaluku na kaluku na tahu dia na cocok tala engkau tu pinrang tak pemetik maka dia pun asing di pak nampi ya liru telu iti daripada sama kebungi kayak dia iseng itu makabung nah yang penting tanah telu iti tak aja ditalai maka natu gampang kulit lokan atau minan ripani daripada nan ripani ya lah sih wih kanjak patu lelah darat nak wih ini tanya anu tak aja ditalai atau iya tu yang pengen nabita nabi tangi ya contoh waktu nabi cu waktu na melo pasusu pa itu nabi tabu tabe di bisa muteng kalinga iya tu nabi tatania emak na pasusui magi tanya emak na pasusui iya ro nabi ta iya ko iriwa si ko makna masih senyawa na makna apa ni ngerang nyambuk na pakai na maka dia jadi tong na kulini tambuk na asal nabi ta tampui 20 ngi tampu na nabi ta ma tambuk na jadi itu nabi tadi na kani tamu si pengen tahu jadi waktu na jadi terima senyawa na kasih iya ro emak na ya sangi siti amina ya ko riwa si anak na terisi gangkan ada nulai pasusi anak na ni kan malai pasusi angka ya sesuai bah seorang budak iya ro pasusi tapi dia na mita engka makan telungas so makan nasi minggu napa ni kasih malai alena Halimatus Sa'diyah iya na ro Halimatus Sa'diyah nalai lo bolana waktu na pasusu ka kiri kali na melo pasusi kanan apa iya ro kanan tabe dia na melo pasusi kiri sabak digawe na oko mi kana tu melo na juluang tapi nabi tadi na melo cia ulu cia aja oko kanan apa nisang nabi ta makaratanya anu kuyi anunna anak-na Halimatus Sa'diyah tapi iya ro Halimatus Sa'diyah dia melo julangi kiri na sabak mage maka digawe na iye tapi na coba-coba na coba-coba sebelah kiri tapu masuwe na magai iya ro lepas susuwe tumak beraka
yaitu yang pingi waktu na tama Halimatus Sa'diyah nalay nabita o kuyase untana na tarun lari yang ipulitan na Mekah lawi kampung na Halimatus Sa'diyah kampo yasa Bani Sa'ad napatami ko bolana tappa mawalaman ng rosary nang imarakwin ala serang mawalaman ng iaulo kulo na Halimatus Sa'diyah magay ang katumak baraka o ko kampung sekarang ia kumelo ki mak baraka kamputta kalay sara ang katumak baraka ina tu iyan ang kakampuk pa na di nagaga tumak baraka yari gadigaga tu mahargai wi tumak baraka iyan na tu na madari mabilay papidali na pung Allah Ta'ala iya po ita makukwewe iya ko na dupate ase marumo imangi salang sila imangi magay na say mande balawo mana ka balaw imangi musalap ko mande balawo itu si kuya gilingi wat di jaji nampe mande balawo apa di gamalay sari mangi tahukah kapan na mabelay yaro yasang idale si tappa-tappa balae yang kalinga yan na pong Allah Ta'ala zaharal pasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas narikongkak kasolangan ko kampunge dek lain na kecuali pangkau kena pak kampung yang kalinga mo kapan na mabela di dale si tappa-tappa balae aja na mabela masapa pangkau kena liman na pak kampung itu dia na mabela makanya ya kongka abala si tappa-tappa meromo kedua satu ni jadi ni dupa sewe aja na lengi mu kecara pada saleta dia na mabela tu wariki contoh purai mapangiwa besi si bawa juwe di kapal ang katitai purai mapangiwa besi si bawa juwe maka dia juwe idi besi lah makanjak tutu maju letak banget metik besi maka hei pakanja-kanja kita musapo iya tu ngemu kah nasah mana sih kau taka maka ini isuruh tu maknya maka ini kesuruh kali itu je penghulu na bangkung maka dia aju nasi anggota mu betul isuruh maknya mana semua maka dia jawaban na iya kong kalasat ke kualita aja mila masapa angka tu pangkau kata bermasalah talap aja tak contoh talap aja tak aja na betul musalang angka tu nangi pangkau kata masalah wad dijaji pura mu pau jata we melekele tawe akibatna musti loko ini jadi waktu ni rupa purai tading amplin nama sigi aku masipi iya rawat tuwe makuliah mo pak ya makata ni gunci nama sigi Nurul Ma'arif iya na tetep pasubu lo nak capu amplin nama sigi lama lagi pak jadi iya ro ya nangeng kena ampli biasa jauh pakai dia usah dingalaiku maka iya amplin nama sigi tadenge ternyata mabela malai neng kali ngamaniaro bali bola na masigi siang utang nga lawang perita iya itu milo mapak guru ang kali na milo pasae wi nakabika na sae paano na sa kuya mo tapu na wala nga akur paano na sa di kuya mo tapu na sa malin na masigi ala kung kagasa mo tapu nasa di kagasa tapi makan na kinasa tanan tumabila puli masigi niya nasa bali bola ka masigi akak dito kaya sing tapu tapi apa laku ko maceki kan itu tapu ki tapi di mana wah dia nami pa mana nak latu pasa ya pereking upalan ba makai itu mereka aku betane di kan itu mereka dito asang tapu dia nak nasi minggu matangangi manonto te pak gulu ukul pagangi lai tikang kenala mau turuk na bali bola lah dia namanya telalung alina tu mal yang pelin nama sigi jadi pokok kamput tapa angka kata deng aja tahu bila masapa ya kota ni alina malai alina tu mak jalo kan ni dia nama bela itu pak makanya Allah menjawab dalam Al-Quran ya kau kak keselangan di kampungnya itu nasabakna apa engkau kena pak kampungnya sendiri ini tu yang ping dia nama lupa aja lah saya asa murai tapi pak burapat diulunan re nuli pajai mas tak pahamu baca aku roh
Iya rukun ke masalah ke Indonesia ada musibah, ada gempa bumi dan sebagainya. Turi makan mi pakar ini gempa bumi, turi alangi misalan. Dene kan ya safari pak kampung makan angka di masalah ku kampungin aku balas tepat-tepat. Jadi dene beli pajak saya. Apa asa murah Pak Burapal diulunan re. Dene lai. Makanya saya minta maaf dengan sangat. Iya aku mabela ipa masena pongi, dekatkan diri kepada Allah, jangan yang lain. Aja nama kena cau ni mapadi-padi gangkana sembarang itu ujian na Allah Taala, hati-hati ki. Ujian na Allah Taala pak Melo moji ki pongi makana ki gangka iya batena bertahat kepana. Dito gana mali. Dito gana kecucu. Baka madari okoy si di kampung. Kangi di jama-jama tama peringar rami pak. Kay deje na cucu agama tayo tu. Wih, mati mana saya. Makumanan ni tawe. Maka na kaya dewa ko tiya. Mana kung patama-tama ki? Masa makumanan ni talaku dewa ko tiya. De nawat dingi de nawat di yukurusi di aga-aga maka na cucu iya ro nasabak mi ganito pagawi de na cucu. Namun salah kung may ganito pagawi maka na cucu ni ay tabi tetap matuyak kutanang kukurangi bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis, bagaimana menurut ulama kita. Itu menjadi jawabannya. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bu, tersyukur ko to tuwa itu pula tau pak. Oleh kak mata sia 4 hari yang lalu. Sila lona kasih pecu anakna, mati itu mimana 2 jam mati na makna, mati itu anakna. Iya sengaja mati apa? Makanya itu amat yang dia nak ada matu api tahu ayah jamu aja tak bangga di makan dia melolomo pi murutku dia tu pakai apa bajang dia nak bicara tuang mati itu dia nak matu apa tidak mati dia nak kecelakaan apa tidak mati dia nak malas apa tidak mati tapi asal tua kok tak jaga ibu mati aku mati aja butuh aku lampala aja makanya kita heran sila lo jaji nak mati. Nah sebab tanam itu tu matoi mati asal tua kita jale tak mati madar yang kata minum mi kopi majana seding mati yunda ngak mata sia ko pendrang maka de benene ribu tomatewe ye nasal laki kustasi pole kasi mak juma liwu-liwu kutu bola-bola we magi nasra utat du hedeng asra ni sila ada karungku-rungku tau mati pole utat dustas sayang takziah. Kejadian di Rapang, Lotas Salo, boleh mak baca seri si ba anakna, senemin ri utuwe, anakna pelari utuwe, bapak na mundur tu dan diolo sebelah kiri, latuk bolana, letak du bapak na bapak, tu ni latuk bolai, sila ada irungku-rungku, tahu mati letak du, boleh mak baca asih. Kejadian di depannya pondok pesantren As-Salman, Al-Kuang, Purewun Rui, Mancaji Kepala Sikula. Anak darah 20 sik di tahun umurna digaga riwayat penyakit makin riwaninna eleni makat dul matai jadi itu dia dicapak matiangi pak ini sekadakin ruki jik matu agak sebab nai dia itu ketulu makapala nak betu kapala ini disepak dia jaminan makanya maku kewe talai saraleta iku beti malai saralewe nomor sidi jangan tinggalkan sholat 5 waktu termasuk isat na yamuli melo punaki makari akacuri nabita beku makacuri nabita akacuri ibadah nabita akacuri akidana akacuri akhlana telu pemeki selama ikuti akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad pesuruhnya Allah satu itu akidahnya Rasulullah yang kedua ikuti ibadahnya Nabi apa ibadahnya Nabi jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Bu, sebaiknya sholat berjamaah di masjid. Aja nih bawa mamulu te marua te ku masih apa engkau agak sana? Telo. Iya ko telo mi talawang ko ya ma tu kulat tuki bola ta tanrei ai paling akap bo mani masu. Tapi ko ya tapula liswe ikuti Nabi ibadahnya jangan tinggalkan sholat 5 waktu sebaiknya datang di masjid pak dan nanya leteh kali sara leteh saya tidak mengatakan bahwa saya ini ahli jamaah tapi saya alhamdulillah sudah 3 hari saya ceramah di Kabupaten Bone na Palau Singkang na Palau Bone pamulu
tapi saya berusaha sholatnya berjamaah di masjid. Maka dia nyamang apa ututai pakai tuh. Di negara pada cilakat tu tahu ibu kong kau tu na pakai minda ju pandang na di nali pamak berjamaah aku masih gi acilakan lumpu ya tu usah sama tu aleta. Iya kau tu tai pakai maka dia nyamang peja irin na lipang. Ih nang katurin ni. Utu tu. Ih upalangi apa supir ni narabi tu na batekin rukin ri lipaki. Matin rokai. Iko narabi sas bani tahu tulipana. Apa utu ta? Di na palo ko tu na tiyula. Ino mo melo kita mi ipaugi aji gaji maka tu ni penumpang si sak pace ceranga putu puneu tu lapar ngi kasih de na pauwi maka de menero si de meka jam bapak supir maka de supir ai perasaanmu mi atuh apa utu leti yola tu de na kasih nama te lele perang jamba mana aku tu maka de pak supir kesal di mak bau maka itu jambangi perasaanmu nya tuh din rimi membawa krimi kak jambang maka ada perasaanmu ni perasaanmu iya kutu na teyo lah pak makur beli na tapi kutu tak maka itu dia pa jauh pau tu rogi kita angke oto tan dia terpakai guna maka siwiang tersesale tamatu engke lalu tau itu yang bener na lebih tongko otona nak bosi-bosi lo bosigi ada kum yole matu buruk punne oto na yoto eno di tersali tamatu engka ibu-ibu melo pasae bu itu tatindro angka ibu-ibu melo pasae makale ibu o mangoto makalaki na makawatangi parkir bosi gamay pure bisai kaya jadi na sa ito mamuturo na mamuturo ang kanibine na masupuli pa sa ay may gapo balansya na kailangan na kumakay di pala joke kayo nasa sanyali na di kumakay kinarin na sa gatong yung kugat capu ni gatong ngin kamu punya katan ni makilaki na riway na riwa sabuk maniya kantung-kantungi milewe na balewe maricak mana letu icho na ilalang di na pa jamanan na laki binina makar mi mga tumanguto aga ko makoy ang kamu uto aga di mi goreng uto siapa jamanan na di pala tu bulana poslopo pena macam makar mi mga aga ko makoy aga betul ni cerita makar di na gaga pa sa nalewi tu ya kung kawal ding ipaki makasiwiyang na di na ipaki makasiwiyang Loki masih kita luar biasa ada asinya mau waktu masih kita rogi itu bangun ikut di kalau berjamaah ya kumelo kita panono baraka na kampung ngipong Allah Ta'ala seringlah datang di masjid pak kalau sekarang ini sering kita tertimpa musibah maderi tete asi makan jadi namit tanah celah pance capu sih nanti balau dan sebagainya engkau beli bola aku kelima cawe nama pasang kini dua talungas so macawi itu dupa si gabah isan na ganda si minggu tanay kasi na mo isan na tu asapur ka pasangkin na sa noy aja takada magay nasa tsaban na ito malupi napatulog patsuru di kaya lah na mo yung nasa dito sa makada asikung gajiro sangki pak banjiri panringi pero panringi di janang perita kak magay na sa kada asimu gajiro sangki meron nasa wala di coba pak kupung Allah Ta'ala milo mali warang paratai bicara menik mi puang Allah Ta'ala kumelo jangan kamak dari titi asena le puangi angka lalu tahu na timpu ni natanya dalek na taluai aku tanya dalek itu pun sila ada timpu capu si penila sana taluai capu mana ngeru masuk Indomie aga kumai tanya dalek na itulah cara Allah pak tabe ya kupung Allah Ta'ala milo mali warang para makanya dia na pajo rampe ni satu pak youtuber mari pun rampe maka dekong kalau bila bidali tak jamu tetal liwa hati-hati kupung Allah Ta'ala melo mali dalek na tanah mega sebakna na pinong ipanga na pandang nyapi ne buara kilasa macam ne ki mabura capu dia paki mabura letu Singapura tapi tak sembuh-sembuh penyakitnya itulah cara Allah mengambil hartanya kanya jeta liwa-liwa hati-hati ki sapai dalek namo cek dek mi ya komo ya nopo halalakang ipong Allah Ta'ala yang desalama lino akhir insyaallah jadi disuka memang
acuri akidana nabita, yang kedua acuri badana, ya kung ka koy mas sempaja lima waktu depan ang kalapit masigi, lawki masigi pak. Hei, bu, lawki masigi Insyaallah nagero. Kami kata insyaallah magukan, kata insyaallah na tanah makan, kata insyaallah na bilawa, baciro. Iya ko insyaallah namu pun Allah Ta'ala insyaallah. Lawaki masigi bapak ibu. Masjid itu adalah tempat berkah. Seringkali masuk masjid, sering banyak akan berkah datang. Aja minna ku dironewi. Lawaki masigi bapak biang hadir. Kalau ada yang bilang, lebih afdal di rumah daripada di masjid, kinrimun lebih afdal nah, kok boleh. Memang Nabi pernah bilang lebih afdal perempuan di rumah daripada di masjid. Waktu ibu di nama kampungnya turi sapa makun raya aku penjahe. Tuh, dia minta amangi kampung waktu ke Madinah. Maka Nabi ta la tamna'u nisa'akum al masajid. Aja macam makun rekun mulau ribola na pung Allah Ta'ala. Magai aman di kampungnya. Namu kwe aga sana macam di aroni agi kong kapangumuman ko masigi makada aja jaga jolo lo masigi sana sujangan aja kalau apa di nama kampung mega sujangan dia minta ang kasi pengumuman lo ni masigi mati na sujangan lo ni contoh wariki nampai ko kubolata bu. Saya curiga yang selalu mengatakan lebih afdal di rumah, bisa saja tidak tepat waktu sholatnya di rumah. Apa kok koki bola tak jolok? Matupi. Itu kan mita ki. Yang kedua kok koki bola tak merumuki sita-sitangan. Kegayasan. Mas sampahnya sang. Patihana bawa rukuk no. Itu kan mita kok. Lasi pa mas sampahnya sama pelah agak lebih kurang. Tapi coba dari ko masigi Joka tabalo masigi makya pelami mani satu. Yang kedua, kokoki bolata ni ketewa si mama beri jama. Kalau tu ni masigi tak lakit talo masigi ni ketewa si mama beri jama. Apalagi kau dia sempaja lakit tak pada salatang. Ni kena tewa si bawah. Tapi coba kalau ki masigi latu ki masigi engkau yasang solat tahiyatul masjid. Agya sa salat tahiyatul masjid sempaja papa keraja masih digaga uruntu sempaja papa keraja bola digaga yo kurumun rekalangi mana afdalnya latu ki masigi namu de tamacam mengaji namu de tamacam mengaji kang kami tu jitu pak beri jama tabe bu apa tabe ang kami tu pak beri jama kasi diga napu betul diga nisang digaga mata pak minalo masigi cucu iya kau dega tapu lo ni masigi na baca ipu imak dua lampa lo ngetuk ya pala dua lampa kau itu tak dari ke ini kau makan ai no nala si ayak lampe na imang itu ngang de ni sengi makan mapuasa tahu makan tahu teh iya kalau ki masigi milo dong ipu imang mak dong ipu imang kami kata ini sengibat mak dong pak tahu betul mereka tahu kasih di kana pak dong apa asal jadi kana pu jadi kau mak dong ibu iman Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal dunya wal akhirah ini macam makraki amin orang newe wat di masu makala amin makun raya cukup dalam hati agak nasabita ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri makanya nabita iya tu tomat dong si bawa tomat kamingi pada lulungnya pala poli di pung Allah Ta'ala iya na tu kelebihan apa pesantrennya kumilolongi guru tayolo marioki di imundri guru tamilo doang amin palagi mangi ya ko ima bu milo doang matandri tu beraka ni mangi jalalo ta capa imangi dinding iyo ding yoli mangi lo bolata aseso po imalo sikijo bola ko milo doang ya tu pala kanjakna tapi kamu aku kini tu nakoro ini kupuri malam paten yuk bipui mata pui mah baca doang oh ni kasih pui mah mana puri milo doang betul bulan lah 5 sebu mana ang kamana tema ku kewe iya ku elektong DJ na tawari 2 juta dia na tawari letu bawa siri goyang siri ula
napi taman hari-hari nak, wih 2 juta. Sulina karcis si tamarnaka 2 juta. Engkai mangilum milo doang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Apa teringat salma kalino akhirah si baga mata pange. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ringi petunjuk, ringi kekayaan dan sebagainya. Lah masuk bu. Baca doang untuk baru 5 sabu. Tanya tu piru tu baru iman terai. Lah nagandi tas simak di imam. Anak muda lalu siap ganding kasih. Nega lutu-lutu lipat nah. Latu bolana, lenya ampeluk nah. Maka di bini na, kayak gini berakat na untuk baru Maka di pui main aja din di paju sapai. Lutu kapang. Maka di bini na bangu-bangu tuku je. Ay aja mana nak subuh pilo sapai. Pura namo mas sampai jas subuh na tutung ilalangi. Bu naruntuk mana orang peluk na salah mandi di bini ku kasih. Nah ni beri kantongi latu bola saja mana nak ke. Baca doang tu baru iwi. Nukai bini na sahai asap. Maka di bini na mati mi makko. Tapi tak dampai kak meraja. Saya itu sangat memperhatikan imam. Kau kacara ko boleh bu. Wali pegawai serak polik kuri mak baca doa banyak pergi malio to. Wali. Dia tahu sombong nuli megangi pak dongi wapa ni ruimang. Tapi melo kak mali berakat na pak dene risam maka dani gatimu na terima pak don na Allah Taala. Makanya makin Nabi ta mintalah doa kepada semua orang karena tidak tahu mulutnya siapa diterima doanya oleh Allah. Wali mana ngiru kubur ni baca doang. Cakero telak. Malah biasa saya kasih tahu saudara itu apa bersanji siapa yang beringi mangi. Maka di ngapu ke Kan pilih di mana kan? Betul meko si kami 50 pak ganda kedua 50 satu. Sedekah iya tuh. Semakin banyak sedekah maka semakin banyak akan dibayarkan oleh Allah. Jadi tabi disuka memang acuri akidana nabita, acuri badana, acuri ampikedona. Tabi tapak guru anak tak makiada. Namo podangi pak kepala kurang ibu. Tabi ada yang kami bina di Masepe tahfiz Quran. Saya selaku pimpinan yayasan penghafal Quran. Alhamdulillah santrinya sudah lebih 200. Kasih tahu anak-anak penghafal Quran. Nah, mau apa 30 geso. Iya ko majai sifat tak. De mulolong berakat na apalak tak. Iya tu pak kepala Quran ni 10 jatana. Wadin apa tama? Suruga cocok ni. Peko ni pala usas ko pamoto ambok na. Pak kepala Quran anak-anak, leilo jangan jolo ko neraka botona. Dia nama kena serta merta. Amu aga. Pak kepala Quran anak tetap cocok ni tapi ilo jaku jolo. Nah iya teman surga kuncinya bukan karena banyaknya pahalanya orang, tapi orang masuk surga karena tidak adanya dosa. Mana semua kapang si koniru kapang magi-magi Pak Baraka pung Allah Taala apa misi kalau pinrang tak dampeng kak mama de ini tu lo podaki insyaallah akan jaki badata sampai jam 5 tu tak loki mak beri jama insyaallah na panunui barakat na pung Allah Taala kamput tak. Demikian tak dampeng kak apa kung kasalah de nasi cocok menurut pengadarat tak de nasi cocok menurut pahat tak yamping yo podaki na sebab ya toru guru ye wisenge ko cocok ipale cocok pole buange ya ko salai pole tu koya tak dampoi kak sekali lagi digagani aku banna de simata memagi-magi na kamput tayo na panunnoy barakat na pung Allah Taala namanya mapak linonge nawat dinonno barakai na tu salama lino akhir insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.